فدملك الموضوع ده يبقى البطس المرقيدي سوبل المثل لا ديرغو غارسل بورا قرين تقاسل مرون قرين ترسل chapter 12 أقمو يبقى البطس يوم سيكوت سيكوي 12 رابوس bagi datin ados المريض قاسي ngirek المرولة إيسك atayeng dia kangaral borreli di elayak mo mlokoy ka isela rubak tabol dum elogol duspel akmadali at alad elo umrara Kristus imlangay mor ede ong edey yangad era hatruy mewarak ramlamemong india kudngey mong mlong loba badingel malu mlong lingara west Rose hindi Dios mak madingey el mo ngigal al amlangay el mora paradis edia kudingey el mo mlo loba abdingel malu hindi mlora arngun el gora Rose hindi Dios ridengas at koy diakal sebel el medung marad adiakal girir el malokoy akmo om teringi ngigal ad el mrul isel hindi akbo gurul isek aktimo malokoy aigel lolol ra alit atuk al sugum mong soagal el mrul isek hindi akbo kora kablung ilek mo malokoy amral tokoy din diak pogu gurul isek raigel gules len diak al sawak kaada bol at rangak ilmo engalak raigel west aigel rengs yagi damle rolen india ka bol kadiday arnguk rabato kol mga sireng itokoy lulol nga katiyo miska kaser ilulumakling rabatingek ilwaya atol tiyay halulubasatan ilololak larangak emireres rangak rakal diday reng ngedel gulingit rarubak malungu tiyal el oridi rangak dit gingel lamle rangak akmo akaras tiya rangak awil busul el ginem elektrisie mangal moomol lalit atulaag mambay ilmo lungil arngo amat alit atuk makristi ala Kristus polool trangak mendi ungil rarngok itut mabok arm rotu maringal maodalak makristik girela Kristus lesel itut yakpay mom kita tina Dios Dios el edaol pol Dios lo va a Kristi rang maut Gimer madam merubagar ilal sikang man mga sulem wasig masubem kongi magingan madam ruba katige mamuy ulmer kamam kamal masaw lidil kamal mol lum obe aga kalilak langar kamam dia kangod el tokoy ruba kan ngatel lulal sebel lumakang ay kak langar kamam ngatel lulal ruba kan dital magimal mer ngasulem wasig kamla olisak kamam rab tokol tokoy at iye meruba kay gagita malagi bo modingel wasin ay gaya gi mospe kile laklangar kamam nung mospa meruba maral msiti rol tilak makamal masaw lertial tarati al leruba kal bas kamam amal mekdi blodam leruba nge matmakal ngar kwadro bungem tam Dios akmal leonit wase ruba kamru larang mam udoswam mospe el moldige oldre raring rakaw ruba kal sum
Oigel lulu egal lulu ol sel lulu erubaga mal litro ase ngaigel diagal girer rengal ngara drongalam mal ube ngundus das diagal gel ngara undus wam el oroi raigal gimani togoro el bols bele adam dios undus wam maringal gamam el mo lelak el bols wam rama adam dios el maya gel tiem kawas wam el moda dur maringal gamam bols bele el moreng erubagal waigel utum el ungil utum tani rubaga lo pide el morinho no se el lugo el del nombre ma molem de magarang mam el rubag el mai mo mau atingiem ang el rubag e bol blotak atingiem lo yuare ngargau el mera dos tamas tar gamam mal kaul el mol me dam el dios lo tro ngar gaul wase dibo kongur gau ari ngargau bolong do abe al mega sulemo el tro gul lo gau ni tang amen Ansal namo simlo dokte kita Ah, yung mal, hindi mo lang asula Diyos. Kel deme, Maria tokol madungan, kura mo related, kirel, ah, ako dalila, Kristus, Rus, ako kasama, Miguel Larula, Diyos, ako nangarid, Miguel Larula, hoy, Diyos, dalila, ako nangarad, kung mal, hindi mo lang asula Diyos. Kura mo te Kristo, wasayang, hindi mo lang kangaral, dalilungin, ya Diyos, hindi mo nangin mo, hindi mo nangin mo, gid, eleng, hindi akal bulgulak plastik kada mal to kubet rarbek az mal dio gis ek club obra Dios no se ve el mopti karngun rakaw manggiling el tongot niak langar ngi imlakal itoy rak mo ngarang krel kirela langar mal dim lengi gut muklit yang kirela kirela langar kadablo el gora motat singit tokol wasema tel bodo sadra tokol sobel en Kadamre nga sule la Dios il wasi indim la ka do uro giren ma da ka damre tiang ya Dios ta il giren mga mang selbo do mer evangelio malu do ka do wais ti al toy ya kum da sil wasi giren mo ti ti idol to kol wasi ndia ka do uro giren la tolos ma da ka damre ti al di Dios alau ti al toy mo se vel el wasi lo goni efficiency wasi mi am lo sob lo yo ka ti al klau mranga dia ka lungin lo mrul mala ka ad lingin tel logora tuning el mar ad ga gidel to ga gidel mo katak mar ad to mo understand it al to also ya direk el kumbrang lo asir direk narme sa bebir o sa akol bistis den dia kal kumbrang madang kultulo sa akol asay ngani gel gidel mo mo si del mal completely to cristian tumo mla suobel diga kultulo sa gida mal mlisi ti gidel to ko bla bo lo asay a toro osobola tel di bodo umbrang ang algila Dios ako dalil mo gistin kanam la ngwadi ako kaya nga ulam mang abibilak masay klabulong at ako rakarus di tigel mo gusto mo kadamalo igal tawil mar adal digabol kristyano ang mot kibel kora mo maring tira tega igal tawoy leng spiral mo ko question ko sa kadamang rang edi Dios kibel kut mo kristyal to ko ya Dios accept دي النظام جريد المملكة تأكيد التقول واسي هذا أما كنت لازم دياغل سبيل رولا نيدي نغران البسرة روبا أول ما ديوسا accept الجيد because in self relationship جيد ربن كلا يس تجيد يا ديوسا accept راد لا ما أمران عن الجيل دياغل عمود التقول سبيل الغوغ رولي ما ديوسا مو يجيد أروي لنروح يجيد رومانس ودم لو روي درك ديوسا Tengah mas sendiri wasai demonstrate travel kilar ngun. Tira di ke doru lak ni. Agak itu sama. Mang makat teklis lagi tu kilar ngun Dios. El mergid wasai dimla kangarang al terli ya.
Pangay kita basil el mlamu yung artiang el modara subledre lang asel kula sei dia kal isel bay isel arubak akire lobot. Jadi dah dara subledre lang el bodo mesri logi jadi tek. Ngani ya bibir akora di kel toy el kura ulmes ya tek ya kura amle kama buid logi wa igagi yang amang ako malas الموت مو هاي قال توي yang ada time lo kabe asu ya ba ko tip tara sel lo di sel gotul el point nga ngal ngartiang ngare ngel ti agi dara swobol ngartiang pasti okodongel adios ila balus ngartiang ngamal goyel ngal balus ul mong mulgorti al to sel got kadome sel burswan el ngartiang masay ngirek el mrul isek altan diaga angralbok borreli di elang yakmo mulgoy ra isela rubak ra abeldum lol old au deswer nga awlu samlgor sel togol wasay inon sebegal el mrula isegal logi waigel el dios amlar murak langar nga ding bay ngartiang kadam tam satel tokol wasay ding bay wasay ding elang yak diak malon wasay yaltang diaka angral borli di elang yak mo malgora isela rubaka gel tokol diosa arirul el ngarak langar nga e ulol el meranga ela baulus ngartiang yam amalgoy gayid tokoy mong ngila bodo besa bebra bad sil gora mo support tayidel el tokoy lo logonia baulus ngartiang madrek tayidel sobre ngartiang esel tokoy black tree ngara el gotol point nga ngartiang mas ogodongela dios seludam ogodong el diakal mlarango dalad legor gaw wasuma kamla mo cristiano kamla mo cristiano e medingel wasay adios o milgodong nga los isipara tulungal gani dimla kan ngot alada o mgodong orkaw malubel titkaw el mo cristiano diakal adam malubel ngiding tal nganya posisyon ng iglesia pastor malubel diakol arilo law el mo cristiano yal tawal udam agiled el mal mo understand ring masa ogodong la dios el kak pangarkaw a dios ul mgodong orkaw los isipurkaw ratulungal gani desel ngara Yohanes kumase hindi trigel ngilo el mo umbrang rangklel alabas tira klisi ramong gelati dia kangot al klisi adel mesak klisi ala el mo gelati adios ngai gidio amasa selwase ngal adam ral la mo umrang ay kal tingek therefore sanga klisi selwase mo sanga klisi sel bilak masay adios mo lingel spiritually mo lilos spirit tungal gani meng gire maka mga kalmo madiyan wasay telbo do kristiano enganya ako dong ila Dios gire lak ako maran wasay dia ka adel kristiano dia ka ako dong ila Dios e gito ro koy tel do bodo mo kodong al tulungan ka Dios Dios ang anya plan ni gire lak ngala altan dia ka mo dong liya ako dong ila Dios lak ngar ka ila time ko di ngom marang di omre la time el moral mong e mo takangal e mo lumol mertial lombra tial lokodongra klangarra adel el gam la cristiano e gomol mo madungali un ilom tabra amoktebra dios kira ngidro goy ading anin amoktebra dios kira ngagi del tokol ngatiang no si okodong la dios ela apaulus ngatiang ngani biblia tokoy direct dungila bodues el mologoya amos misi ay gal tokoy domes Odomes sel wasaya okodong na Dios sul morak lang Paulus dimlakal el ada ul mokodong orgi el mortial domesyo Dios ul mokodong orgi nga Paulus mal medenge gal to mal medenge ay gal to koy mendirek ngala ay gal babilien
Ang bloil el mluus ilo maklat ra adal mo yung babilngel was embolong niya calling ra Paulus ra Dios el mora Paulus ra klangaring. Ado me sa igilbat sa ngastel. Ikan nga kolosera. Amin nakalatias el got el bilyong. Yak mo igilbat sa ngastel. Tru matan mo sel tru merong el bal. Kaya da lorwa Paulus ngas. Pasay. May gmiu lodam rangak. Makspid miu. El kuma evangelyo. El gul lisak ringin. At imlak al ngaraad. El may. Hindi imlak mo. Rangi dilad. Ma akalam laringin. Yaad. Elo lisak ringin. Rangak ringin. Yesus Kristus. Aulooti. Rangak. Mal. Kura makatiklisel wasay. Menggal Paulus sisira el mogodong. El mo. Dala Dios. Malu voltirak ka Dios. Itiya logodong at imlak al ngarak. Puntal mori. Man laungil el tabingi tiang lo say tiala ko dongel a Dios imlak nga at imlak ang dalad el rulak ang maklor tial no musyo malubet tial lulela pergi evangel Kristus Jesus el parte ako say Jesus Kristus auloti nga ole rudam makmal el ngartiang el obong kami urelang yo say bol siles el girelak langar kami ngan matradio. Ako dong la Dios sila ko ngar kami adim la ka adlam ko dong kami lo sis tungal. You know, alta kadriyan sa tira Dios ra earlier ra ngar gidra wala do betal bromri. Hindi a Dios am lania timing ra ngar ni en multira kringin malu bangul bugidra al sila gigid time el gondarmen sa tira Dios emil mol mga igel di brangi. Mol sel time lo mesak ngar gi yakdam lawol redil girela. O say no accept ay galto. Mesela obom redil accept ay galto koy. Hindi akal bugulak masay. Hindi mo lang akal mo umra. Tingila Dios umri lang sa ko tulo. Tingila Dios amle kan victor kau. Are nga Dios amle kan victor kau. Masay tiagi del time at time rosobel. Na mo gilemel turn your life tuka. Yakadam lo umra ngat. Mesela bodo umra ng mulaka. Amok tigala Dios. Min lemolem. Again, lo cual dice a droga ucat, la dronglet, lo hace a Dios, la dren. Aquí am le ude como gran. Señor Ephesians, el chapter 3, verse 3 más 4, y ahí da lo hoy. Porque si ulva luz, diga caros, el babilingel lo luz, caros, caros, ya. Dice el voto. No bodo agora o mukpu ay gama lu bakol ta kay kaltoy mo mulko kita. Señor Jesus se le de problema ra se le del mulawang. Gracias a Dios au oti irngak abrot elul de suet. Masay akmla melus el tilgib el ay yang. Mal sugo mo ko mungoy ay gal black luz. E ko mo madangling au tabingek el girel abertelel. Kasi akmla melu sa igal to ko ilogor kumi. Hindi al sugo mo ko mungi igal mabilingeg ko mom dangli sel moktaga nga malum sel bertelel ti al to ko. Yakko mes ti agil to ko kasi al sugo man diak da ngoy wat ngala Dios en seguida direk el problem el gid diak se edel mom dangli moktaga Dios yak. De moktaga Dios diakal ngo ngara akmungaral may malum diakal ngargel may ngara tingin al sigo mo mongoy at tingin a Dios el faithful ira bekr skills e kadamo sabi edem dungan niya moktaga Dios kasi moktaga Dios ngarang wangaral girak ngari kadamo halabot iwis nga Romans ra chapter 12 e kadidirek kamla atas tial tokoy el bodo misringi et yang apart kasuble de blad kabingi chapter 12 ra Romans akbo mo yagil bas nga sel el verse 1 el verse 3. Amin a verse 2. Kasi malo ay say, yakulingit kamiw lo damrangak, logi waklubu bra Dios, umodar saklangar kamiw, el tinget, el girel, o misingil a Dios, ma, adibilar ngul, tiay di amral, lo mungul, el lulu bra Dios, el giriw lo el verse 2 kasi, lakadimol tirak, la bergadalel, la tukoy, tial blulag, e vibe sangat elela Dios, malukpe sarang miyong, elongoda ablo ko dili. Isay gidi, como una
Isegid, ego mo madengling, arngula Dios, rakmo, ngara ungil, mangara, odwir, arngul, mangara akmal, rungul, lungil. Ay kaya lo ko Paulus el mortigal Cristian lo ngara. Kasi, modal sa badingin rungul, edal tinget, lo diura arngula Dios. Mong therefore us, mos beedel, Imral mongil, mongil moktigal ubal rak na argit, ingiredel, toltirak katinga Dios, ingiredel, lo dar sak lang argit. Hindi ka dit lang argit, ay galbad niya. Ay galbad niya tamla mo, templo na ruba. Ingiredel lo dar sa badingin maklang argit, el mo edal tinget, ingiredel omsungit el mo. Seguida, ya, a scriptura tinga Dios, kasi seguida amos beedel, mal mogil mo kasi ngray gel, tukoy el drul, yang odwila ngula Dios mal ubay gel mokti karingin gilak. Kumarang ay gaido. Apo do meses silong iluto natyang. Yakra amomlas man ko dura igang kasi silong iluto ko in ora siya ko pero nga ligila igang ko meses tatik sa gida. Silong ito kasi akmadingay hindi diak muy almadingay. Tel verse 3 3 tiagidel tek tiagidel. Mula say akmadali atalab hello marang ra Kristus el mlangay el morayang el mlangay el mora ungedel yang era trui ewal rak ram lamemong en dia kudingin el mo mlong el oba badingin malu en mlong el dingarawes rabro hindi Dios amadingin si aga kasi dongo yun el tiarogi en se del momento kasi galba luz el logor tial toy melogor tial el igal tingel ngartiang amelogol girel tiang gaba luz melogol dingin melogol girel digel sel dongo tiang adamam tab sel el langara balus wasay dimlagal bows ta igal toy girel aklangari dimlagal el sel dongo moral morio yang mo otisel wasay balus dimlagal soal el kumasel mga igagid el tokoy el mga silang el tokoy Dios samla kutmok raklangaringi in order for him to boast igal tokoy si seguida o tisel klangario reng rabaulus mal mle misel el ngarbabl msingula Dios el Dios al speringin mo lap tokol mga silang el Dios din di abalusa di nakal boast igal mle mdek basengkal ngal lolgor nga bablus el ngang mulgorta kada mulgor di mulgor adi ngasay kadul to misu kasay akmadangli atala akmadangli atala elo murang ra Kristus el mlangay el moro ongedey el yang sel dibitia kada mo kasay kal bablusa that's who he is mlangay el morsel ongedey el yang egida mo dengo kasay archungo kono mo iwa ay biblia stadia tina Dios y kono mo dengo kasay tiagid lo ngedey el yang de sel ngania Dios presencia la lupa. Ya bablusam langal morse. Di ka mesang, di ka dulasay, ngakal bablusam langal morse. O tiset langario reng, rabaulus, di ka bost dulasay. Akmlorsay, melbos biarad, el mom mesatial, letele matetilak langaranga. Tawal, radol si sak malubet. Adel, lolisak algunting na Dios. Titil bost. Ditilo nga secretary. Mogi ay tokoy lolokoy el mala atención rarad, bilbos sabihin el misteryo was itilkang amral malging radio. Ya ko umrang aludam lo asay abaulus. Ya gidren amlar ni. Maul ma Dios amlo usperi, no sibelo usperi, el mula tokol mga siling lo. Usted tokol nga tiangan. El kora lek filo wasay. Wa mora da mler ti agiden. El padre nga siak wasay. Akmadingay hindi ak muy almadingay. Leng, kadongoy utial el parte ti agid sobre el verse 3 pasay. El último el verse 2 pasay. Akmadangali atalav elo umrang ra Kristus el mlangay el morong edel yang ratruy ewar ra ramla memong. Edia gudingay el kmo
mlong eloba ba patingin malu eng di nga rawes rabaros di Dios amatingin. Di Dios amatingin. Ngasay mak matingay ngasay mak matingay el mo ngigal ang amlangay el mora baradis. E dia kudingay el mo mlo loba abatingil malu endi mlong rarungul el gora omros di Dios. Ina ko di mo igang em din wasi. Apalusa di mlakal trail el gora malo lol tri wasi. Ngagingi lol ko ni. Ya, linda ka ngot el ngatiang sibedel el masang wasi. Apalusa malgor ngai dala. That's him. Ay de balusa milangay mo solong edel yang. Kaya gidel mention na tiang wasi milangay mo ra parad. Seguido lo logró Emiliano así. Atrás, ok, seguida. Como cuando mo umarang ating na Dios. Ay, ito sa bakang ari. Kada mo obunggi lang araw. Silong edel toko ng atyang. Mula siya tokoy, el mrings. Hindi diakal sa el metrit. Logiwak. Kada mo yung verse 4 tiyang. Mula siya, jaltik sagid. Mula siya, erirengs at tokoy. Aling kagid lahat ng lamora sa presensya wa Dios, paradis. Mula siya, erirengs at tokoy, el diakal sa el medung. Marad, adiakal girir, el melok. Kal ad sel mangay mora sel presensya Dios. Sel long edel yang, sel paradis lo logorngin ngat. Ngani at tokoy el readings. Dice el ngartel lo goya baulus ase. Readings at tokoy el diakal sebel el medung. You know? Para mo surprise tigel el got mamiwa omros kasi kung mamlangay mo ra. Ay kagid kaya lulu. Ya kada mo sa silwase. Al tumong abaulus el mal el mle close la luba el mle experience a Dios sa klangari. Estira nga presencia la luba ng ani ay to ko el yakal sebel el mayor tial lula malubo nga dro la el mudung lungay gel to ko el riengs malubo mil. Yar adel el yakal umralo el adro si sak la malubet mlogo yakal tulo si sak adi biotro tiren wase ino maruba kami ngudo nga kal la presencia de Dios bilsang ang ngaranya inol dong okra hingel lel ino aiga arada uspe aiga ng direct al mga rito uspe aiga ng el murulo si seklir en bolsi biar adel el mosemrian loren sertir en parte o mga rito di kami sang abaulusa ng artiang yung mal blakatak la igal tingin imundong ngil baulusa adingin mulgorngi hindi nakalbos imlal tulgi mulgora ongos ukil wasay mulbos biar adel masakakal wasay ngak ngigel adel ngakamalgo ngak ngigel el mlora presencia de Dios selong edel yang de los adring artiang ngak ngigel mlora paradis el presencia imlal bay ngari ga yir tokol ngartia sil buspok wasay dileng sa tokoy el diakal sebel el mudung diakal sebel el mudung rara may hindi ako wasay ngal to ay sa balus maybe to ko el Dios sa amil ngo do uringi malube en I don't know le dia kal botak hindi ko masay to ko el dia kal sibel mudung maybe dia kal sibel mudung re la time sa balus sa ngarti al bulad dia kal sibel mudung ra el mora you know presencia ad malube ad el surround ra balus marad adiak al girir kalto adiak si el mudung rarad ma ada al girir moloya therefore kada musasel wasi abulusa amle madir masay kalto ko el black race adiak si el no madala kasi be el moloy kalto mendiak al ngarsel met yang el ola bay kalto ko el modo dura rarad el gora partra o morger malu
Ekmong, sebenarnya ngani tirgagi del aden. El doreng sa isir malu do mesa igal el show el lol ngara rua TV mangrang. En mal clown ti alra ase ar ada mo semrial loreng en parte omorge. Y balusa di makalwais. Mal milem bangania sel el wase nga igang ra koy ma sel yakal gire del molgoy gal. Do mesa sel bus fa. Sel bus fa men wase. Kulo say, selbus social, sobe mo say, akmo om te eringal av el murul isel. Hindi ndiak gurul isel. Aktimo mlogoy aigel lo ol raalit. Bay sebela baulus el ngartiang yak masih akmo mlogoy isel enggal adel usadri. Kita amdi kadamla tati masih baulus mlogoy dingin mlogoy. Hindi ndiak albol Ibaga tekti sa nga kalbalus sa kusada nga. Ngasay, Silbus 5 nga tiyak wasay, akmo om te ringkal ad el murul isel. Din diak kukurul isek. Aktimo malokoy ay gel lolol raalit. La, domes itya si dungol man moryo, ang mo malokoy gilela at ko raalit. Ya baulus sabay, el ser alitut yang bay boast, tel wasay. You know, mga alsela alitut ya, akrisela Dios o batak. Akrisela Dios o batak. Lakado mes aigel. El basa nga el chapter chapter 10, magtiagi del 2 Corinthians. Yak mo muy aigel basa nga verse 17. Ma 18 ng masay. Ay daw luklak mo ngigel soalen el mrul isel, lorul isel, raigel la rubak. El emral lungil diagal ngigel dingin, amat dingin, bay ngigel laat dingin. Kaya kita tingnan Paulus, direct mengartiang yang ilmu, kaya ilaring, ilmu semua tigil agmo. Bay ngartiang wase ngigel soal el mrul isel, lorul isel, raigel tokoy Dios. Una saludame, gidel la cristiano, mal gired el forcing gired el direct el makat Cristo el wasi gida na cristiano and therefore inarada gidil mo mga hindi akal bol lagi wa gel el tukol dorul ebo de tibul bos wasi who we are alube es ma atangak el merigi tukol dorul girel akla al sigo mo ngadang sa malube kora ngil tukoy en girel Dios nga gida mo mang ngartiang wasay moru la isem raigel bla rule aruga sik na kalau mo iwil lang wasay at sugumong suak el mrul isik en diaga bok kora akablung elek mo mlokoy amral alinga ida walu simlokoy alto nda bok kora ablung legan yal kora luasem mo ablunga hablado oil el mo ronsil el parte tingala baulus la igan la umre el vadas la da kabira last time di elat tial ngartel ko nya baulus o say kula say al sugo min suha al murul isek en dia bok kora kablung elek mo mlogoy amral el ina baulus pa sak mo mlogoy amral to dia kora kablung ba umba yel letetele ko ma umba yel to ko gurre muren sala before dia kora kablung nga kamo mlogoy amral Pasay, hindi dia ka bo gurul isek, raigel gules, elen dia kal soak, aga bol ater ngak, elmo engalak, raigel luwes, maigel ring. Yagi dablel kurkik niya baulus. El tokol wasay, dia kal soak aga bolo mesa igal tletele ka maigal tokol ring sengak, e bol engalak o singel malubong ul deswel el gide.
Suma aldoy tamertiang away sirkumina tokoy el girek. En so om dimreng sa igel tokol girek. Dia ka kukol ngalak ka uduswil girek la igel tokol dimlak turumi. Kaya ko bulgula. Udasil bulgula tingina baulusul katiang. Inong dia kal soalel uduswil ada boleh ngalak ra igel tokol lo rengs malu igel tokol dunga baulusul girek langat. Kaya kita bela gerki tinga baulus leng inon sebirar adel dirmeng sa tokoy. Dirmeng sa tokoy email el ngara diakal mbral rolela malubet mo kita uduswil malubet tuguk to elaigal. Sige dem lamo diakal normal. Babalus amlem ngalit kal tokoy imnal ngel tial wase. Bok atel ngakal girela. No girel tial. Bay ngar tiang wase. Diakal guru isegra igel loes. Elen diakal soak abul ngak mo emlak igel. Lalu es malubing igel ring. Ngakumda silwasay. Balusa ulemong malokoy kal tokoy mal swalen arada o singir el labor a Dios. Maigel lurela Kristus laru raklangar. Ngil baul. Akumda sa self focus sigida Kristiana wasay. Kadumrura ro tokoy el lolong sira adam. Inotomo subir el masanga urela rubakal. El oru ringi malubin tial real evangelio. Por subim sa Kristus ngara. Aigel sira ro tokoy loru. Por sebelo baktak la evangelio de Kristus, el wasa ingagi tingel dingit tangara el klamrang tangaran dia ka ngodol sebel el mosob la lakal bol druna Jesus. Ingagi del tokoy agile lo baktak la agile del mal meksure en dia ka bol atak agile. Ya kumrang wasa ingagi del tokoy el baldunga balus ngatiang amal melas mel meksure al adar mensa igal tokoy el logoy ma tokoy el orul lakal bol ngalak la osingir malubil ngai gar tokoy el guk elak pastel el tokoy el girelak lang arabaw melakal mo sel verse 7 masay tayidi amler olel en diakabol kodidayar mo rabato mga siling luluol bila balus ang atiak pasay tayidi el tiletay amler olel en no diakal bol sebel el mo arba baru malu kodidayar mo la sebela baulus sugo mendimlakal gergik egal tokoy amil gugia ula ba kada masa sel wasay Aula baulus sel dal morio kasi mle del times lo lulu. Leng abaulus adira kandi ki wai kita la mori segi del kora atil gib kora mo kaldi dar rengale. Of course ay gal to el Dios amla uspe ngir mulul. En sebele mugugia baulus el kora mo tilgib. Mung instead ra amno ay say ya Dios a uspe se roler ngi. En rulia baulus mung milamol ngarcel lo say ndiagal gil bostri. Yakal girel mater gira, ay gelo guil togoy el Dios hablar mura. Del sigomong ndiaga bolo ay say, ya baulus sa sebelo ku gol mong arbaba. Malu mo ko digar mo. Lol tuira ay gel Dios amla usperingir mo. Mengartian ko say, kay gidi amler olel, en diaga bol ko didar ngok, rabotok, kol mga siring, togoy. Lulol, kadolomon ko say, miska kasi, elulumuking, rabat ngi elwaya to tiya luluspe tiya lubasatan elol do alak nga emreres el nga rakaldita diya nga taka mo masasel wasay mong adios sa alaw ti alto ko tokora ring raklang ra baulus tel nga tel olgonia baulus mo sen todo ter ring raklang ring ita kali sayid Tidak kemomensial wasay ya Satan auluspertia. Satan auluspertia giden el tretael el lol alak rabaulus. Ngasel moktagertia ngasel adios aulum le alartia. Raklang rabaulus. Ya luluba Satan el lol alak rangak. Emirer rangak rakal Alsela ringel, melak langar, rigida Cristiano. Ela te ada plani mak langar Cristiano. Kasi alsela ring rak langar gi.
Engol tergok ngania gel Dios o mesrak langargin. Alawa igal toy el merak langargin el ngania moktegri. Itu belum mengerti alto. Pasaring la korak langar kau. Adios alaw ngania moktegri dirak langar. Ila sel lo meset tel kuk suble langartiang. Ya baulusa al sigum dimla kala alawa igal toka Dios rak langargin. Engna sebelo kubar ngula baulus. Engna sebel el megidr el morbab el bigosa igel tokoy Dios amla uspera baulus el gutbok. Mumla sebel el moktelgib langar babar. Ya Dios amle magliak ngara Paulus. Kanga of course amle mal sisi el mención a Dios, todo hablar rule. Bien ani seguir del direct todo la Paulus Dios habla mesa. Kanga umra na say a Paulus mal lengar ba malu en mención a Dios, Dios habla speni din adi wa kidara ani ali. Maria witness ak langari. Ite agir del direct ta to go ngatiang el go mesini wa say tara igal togol Dios amle dil ringi lo spert yagidel tora yagidel tretare lang pasay mle alarsel el todo el rimen el ngak langari el ngatiang pasay miska gaser yagidel ser el ul mukring el rabdingi el waya todo mutya lul basatan el ul alak lang emres ngak akal direct que se ve del mal, mesa todo lo sobre el pangarse el tiang. Es el direct que tra mal close sobre el gumbrar o así en quiere de mlania, o sea, Dios hospea todo rolel el tra, el musemok tra dal. Musemok tra, tirgel bla lolis que tir dal. En direct que el momento mencionan que la diablo ngat. Hasta tan a uspea el old la. Gracias el mukte, a mukte kasi el ngatiang wasay el mirer ngak Aigal tokoy lus pe a Dios, raklangara baulus, ami leler sengi mendim la kal terki bulgora mongar baba. Ngrudama again ngilmut el gola omelak kertiar tokol was igering la gola klangara kau. La kabol rarungum malu bebom give up. Bola kalsam. Leige a Dios ania tigering logio yegi der. Maybe ngomis raklangara kau ngania igel di igel di gam okra. Atara igel gumrang lo say, mal clowl, el tugoy, el Dios, dil nangis, si el tugo magdumla mo umrang na Dios, ya yun ito kalidar. Kalidar yung nagdama, takat nga Dios kasi, a Dios sa ubutura mo kalidar ng rin, misteri lang rat. Asi mo kalidar mo, hindi kasi subiya, ang idil ngarang, el tingin a Dios malube, ulera rubakal, a Dios osperi, no matter what, ito mo mesar mo, ito mo kutungan mo dumi. Kaya gaya, ako marang wasya ba Dios, amnestora Paulus, bol, lodong lityal, nila ka mo yung mal mo yun. Kasi, ngedel, lugulingit, melungut yal oridi, ngedel tayo melulungit ra Dios. Ngarang lungo Kasi mutial oridi. Hindi ka mo yarudam na singa ulma Dios. Kaya yan respondra Dios. Marigel toko el Dios dilung. Marabol. Ado meses el bus. Kasi hindi tingin elam le nga. Arastyar nga. Tulen. Arastyar nga kawil busul el girem. Elektrisiya ka amangal mo umol. Alit. Dam alit put el tosado ng yang aring el talak. Maigel mo mustek. Ako ko moral ngud wasen. Ang ana makla mo Kristiyano ay kalto ko merak. Ana makla mo Kristiyano mungilel dinamo misula ro kulto ko nyet ay kalto ko boksikal. At ko man dia ka tanga tina Dios itoel ay gagi del tera mero.
Tinggira del mal mongil om tabay gang lo say. Awul ma Dios alay gang ngaria mokti. Estel ngartel mokti la Dios ilak na Paulus. Amle soal el bol lo dungia Paulus lo say. Estela gracia a Dios. Ya got el Paulus agil momdía ko say. Gracia a Dios a ungil busul el girela Paulus. Muy el sebel el smisi sebel el ngoswira al sela ay kering el ngal. Den mula say at tingin la Dios ko say hindi tingin am le nga kalmo gracia nga ka ungil busul. Yagid le klisi mangal mo omol Raul no aba Paulus am lokot yang Raul no spelt mo nga igal to Paulus alit tua al sela alit atum aw mo sa yang al sela alit atum ya krisi ela Dios obkatak ng alit yida alit Raul mangartian udame Paulus a Dios am letrail Paulus el dia kalbol ko didar mo mo Paulus am lokot didar mo hindi na kasbel subit Imla sebel momdnglit ya tokol wasay. Akrisi la Dios asbel lo baktak la sela igel tula Paulus. Di Paulus agirel momdnglit. Kau mga agirel momdngya igel tula wasay. A Dios sa alaw maluyong remain igel tulak lang argi de mengarak lang argi. Den soal lo makatak el sela igel tula. Mengira del bay monglan no hada un terman mo pasay. Del parte tagi del busnan pasay. Mumbai mo tulungin arungo. Amat alit atu. Makrisi ela Kristus bolol. Ay malungil arungo. Nga may malungil arungo al sela igel elit. Leng al sela igel elit tu. Makrisi ela Kristus. Raul mabulusa malukot yal. Raul mabulusa adulit yal tokol la experience yak langari. Tudam pomodolit yal tokol wasay. Tel de ngel wasay lubak nga kam itut nga kada kasi begal yal tokol. Instead wasay then adios ako say now. More aside let me do it. Wala tigel. Bebila tame tigel ngalok. Maria sorry dulu. Mal insist dulu. Ya. Mlamol mang. Hindi sorry limru lagi. Parents say, read. Así como yang ngal kadi insist ito hindi ako sila parents dulu. Mga kan. Sal sa kita Dios. Hindi dia dalam admit. Kami ele rak nga kaya gitra ako termas ni ako pangara nga maybe tukora pride maybe tukora kasiping maybe tukora ngarang lalaw maybe tukora short temper kaya alitut rak kaya siguro miswado over kamay kang makara pada alala ruba ka mumosbel Kasi rubang nga kasi pekal overcomer tiyal tukora pride. Sel bodo honest el ngan madala Dios. Dios samdang lagi. Of course, alak honest ma Dios adim nang. Basta ka ngura ka struggle rin. Di rudam mo Paul sel wasay ngire kal ngwar mo. Understand? Ngire kal ngwar mo kul melyo in order for God to perform his work rak langargi. Kaya kita kumurang lo sen direct sa kita Christian. Kaya sa den mugrow, el mom sisir Christian because we have so much pride. Kada mal makadidar ngod, kaya sa beden mar ngod men. Dengarang, kaya sa adal, sikita ala pa say who we really are. Not tiyak pa say, ada dak sibil, kaya sa den ala bolo dong dito pa say who we really are. It's a pride. Kaya sa at maybe ala bolo dong pa say Kalau wait yung makarak lang haringin, kang mahal bata. Kaya kita igel to koy litut ng karak kang makna kang gel mal surrender mo. Kita mo sa ngaklis ta Dios. Asto ko mabablusam leway say, el no experience rak lang haringin,
Logi wa alito tu le kau mga huya. Kita kawatan ngan mala Dios. Kita kawatan ukmal to gubet le kasepela. A Dios el mo obrora ngar gitu. El wa baulus lo los perin. Tu mai. Iul maka mga kada kasepela Dios mo obrora ngar because we have full of pride. Teman makadidan. Tokol dito tangarak ngar. Dito ko mong swadan o mereka mai dito tangarak ngar. Ini surende. El buste ng masay. Hindi wila rangu. Itut mabok arm o tu maring o dalak. Akisiksik til girela Kristo. Deserk mi itut yakpay mo. Deserk mi itut. Itut el rudam lo sa dan yang yakal itut ra ra mo itut. Tel lo kosang lo tel ba. Sulen. Akmo blaktak. Ngal madam le kam blaktak. Akmo blaktak ngal madam. Rudam ra. Kata mi rudam kadmal. Ani sel to kol wasi kadmal di. Inside. Lagi dah. Ako maran wasi mo. About time for us, to reveal who we really tell a little truth about the Lord. Kami Diyos yung ngarayangan. Ikaw. Diyos na kubu. Diba kausil o mo libra. Kami also. Hindi mo lang tim mo ba sa liru libra. Bayi nga sa sulam na Pilipinas. Kamil area. Kamil mluwatan. Kamil kordele merupak. Ulumes ka, ada ulumes ka. Liwar. Kasi kita siya sing rubak, giram lomes. Giram el. Mama gingal usisiul. Tay. Na langan kawa. Plus aring ar kamiwa, gilel mo aring na. Literally adios hindi mla kalong. Ay, agi moy mga rasulam. No me el rakot. Ilar mun masil kot tangario, mul bolsa ngel kot tangario la. Ngartial la. Ba kasum kawa. Who you are, hold on. Ay kel lokong limang kamam malube. Isam malube. Ay yo martir kamam because kamam we too proud people. Yakal sa mar ala bol ibob laktak rarado asi who you really are. Diba ka Kristus sa celestial bulag. Imleb laktak. O misiwile ruba ka, imleb laktak. Imla ka loriba ang will rual malube ang tangak. Even mar disciples ni imlo warm. Imlo tak. Imil 11. Imlo raigero. Imla ka klung yun ng arta. Ngarang ruba ka kumra sa kalwas. Lang arti, maklaw marang arti. Imle kire sa trabalu. Nakamu. Possible os nga meruba.
Christian. Also kami ruwa kalinglak sa iyan. Oil, yung mga hindi ser ba. Mal masaul yak angot at ko kami. Sabihin lingin merak. Ala ka lungi. Wow. Ala ka lungi. Wow. 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 Mulay kel ko. Mal masaul kami Diyos. Pero ko mamro ko eh. Kasi magi moral ay gal ko bolso ni man. Mama Kristi aw ultaw